Kumshi benta ban yasnok tilang ban rake ya kasngi penne pensa ya ka Mariang lane ka World Environment Day ha ka Sauterik Jelew katana Social Forestry Ribhoy kala pelong ya ka program Thungding ha ka Shnong Kdong Hulu Ribhoy District. Kumshi benta na katay ka Kam Thungding ha ka Jingrake ya ka World Environment Day la pelong ru ya ka Sit and Draw Competition na ka benta ki khna school jong ki Santali ki school na katay ka than. Ha ketika program Thungding lawan bansaki dau ba bi lengdo MFS DFO ka Ribhoy ubala shimru ya ka benta kum kongsan ha ka jingdon rengkat lang ba FM mau pniang ke rembai assistant rangba shnong Kdong Hulu lembat ki officer bat ki staff na katanat forest. Ha ketika sengi latung kumba sanspa teli ki tenrai ding ha telong jong ka shnong Kdong Hulu ka global warming kadai kayu kan baka kulit kan kapertai balai ka kulit kapertai namar bala duna ki ding ki se to aku mendo kumta balai duna ki ding ki se ki ayu kapertai balai kan kulit kapertai bila banong balai kan kulit kapertai to da pom kata kan da pom pathari ki ding ka kulit kapertai kumno ka relation mo kumno da pom balai ka kulit namar ba la bun palat carbon dioxide ha atmosphere mo kanika ba PUE mo kanika sahit benang sini cedong kanika atmosphere da bun palat carbon dioxide ka klut ka pertai mentaf nang balai kum tamo balai da bun kan iu loong da duna dien ka bun carbon dioxide da bun carbon dioxide ka klut ka pertai da la klut pertai kumne ki lum tha la sang jalut nama la klut te la melun ndai kena kasi kalau kita perjuangan sekali kabangla ya simenta hangne nak dramasnong nak forest department bat kumjuru nak Ribhoy web nak benta ban pelek pensa ya Mariang nak benta ban aero kejingkai ke babun balang kumno banginom pom giding kisik lane ki do kha haki wa bat kisim gido haki kau kata kadai kabak kane kasi kalong kasi kajirak he ya kane ka World Environment Day